Barukugambaho n'umunyamakuru wetu bayireko kw'emishoro etirwe ha business zabo ebateganise munonga kandi cya leta aho bamwe hokoreka business zabo bakagaruka mu byaro. Imisoro nyinshi usanga umuntu imisoro yo kuba nosasura ne ku training ne kusigira akantu katayika kandi imisoro ni yereterize n'ibintu kitagenda kuko ibintu bitemba muno inito okudo kutakaganogera imisoro nusanga ibintu kora kitambura tatunga challenge revenue yakeza yakora office tutamanyireke kujya kora we are not sensitized batabanza kutusoborora so twasanga batutekerehe imisoro nyingi muno tutakusobora kusigikira business zaitu kandi abantu bengi revenue ebayire no business habo kwa revenue niza ne kutera bill ne kulema no gisasura so no sanga capital kona kakuyireho bazima ngoni bisire business nyingi moja kusanga business ebitu tubetshubura ebindi abasubuzi twenge tukabireka abwaji moja kusanga umuhanda ebitu ebindi ka glasses ibintu ebindi bikwatika tibicaija kana abasubuza abengi ababengi bakosogo mahanda ndaba kugagongo kwica kusubura tibacaija habwe mahanda imfufu so nabwe kino ja kusanga itwe sazo mukakoto sita mazima gonyini enkora enhance abantu bagira ngo barabe no bagezaho okugumiza munane by'obushubuzi kandi barukushashurana n'emishoro yabo ekikiresere basigaza kasente kace omwena na ba customer no babora ane bito okumara kutembya muno ba customer bito bakubugura nabe ka serikali interesa hazunu ebito bituna maduka tubukugenda ebito birahigura muno ba customer center zitukubaramura tubazina umuntu no maramurwe mtwali 5 na kwa mtwali 2 nawe teina so usanga business zikira gumangana bokuba emisoro nyingi muno agali abantu abengi business zikabale muhabwaki umusoro ibazire mateka ituba batabandize no kusomesa abashuguzi ko bayine kusomesa solo cyo kusanga low turn up ya customer izire ba customer bengi bayikire bagarukayo habwaki habwe umusoro musanga neno kongera umusoro akintu cyo bayino tunda bikantomanize manya kiki cyo nyine cyo simukora ko umusoro. Sabit Steven Olchairperson wakatare akampanga yashaba government okutekaho butare obwakubasa kuyamba abashubuzi nuko babase kutunga mu akasente kwabere mini industries undi factories akawa processing nuko ebite producing and bigira akatari thereafter usanga abunda mu factory arimo abakozi asokuze bakatuguraho naba producers aba bakwana balima kwa binakatari mtawo nibigira atoko Musa Olchairperson w'abashubuzi aba Fort Poto kandi regional coordinator wa Western Region ahabwa Uganda National Traders Alliance yashaba government hamwe n'ekitongole ecy'omushoro echa Uganda Revenue Authority babase kureba hanshonga y'emishoro irenge ucyari kuregizibwe iki kana URA kayo bode URA kayo terimbi betekisiwe kinyakuru hanse n'ubwawo uja kusanga endenga emisoro ngo kubagirengere okufika hanse mukweri ahubwo bayine kubanza kusomesa abantu umusoro ko gusemye kubantu kusasurwa betati URA kikora tusaba government uhuru kumuranga saba kusigikira ito kutukora na amani government etukezeho hamisoro habwo ko emisoro bwe kubere higuru muno business bikantu kona ko kuleta bakatakisingire business tesobora kwemera gasha kwa Justin Nyakisiki ahabwa Tayari West.